paidbah long shong shnong kinangelam badru ki riurang ba jong karaj madan kerdem bahap hapok ke Eastern Riboy kilayay ban ya kanong rim jongki ban Pyrshah ya ke jing temu jong ke sorkar ban bu ya ka jaka theh ñuit badai ke project jong ke solid waste management hakashnong Mawlwai ya kan ke jing Pyrshah la kersyan langru de kwi pat kiseng balang ka tain Riboy bakanthum ya ka Riboy dorbar ka Riboy Youth Federation ka Voice of the People bri uhenyo trap Riboy district ka Eastern Riboy Development Council badru kirang ba shnong bad kisordar ki bahap apo jong karaj madan kerdem haka jingalang bela penlong hanong tumai haka kat kendai triku rempang da kawai kasur kila shimye karai ban omsha ban pentri kam ya katai ke project bad dawaru na kesorkar jela ba kare ban sngap ya kasur jong ki paidbah karaj madan kerdem bad ban penken riano ya kane ke project sya kawai pat ka jaka om setia hapo ke Riboy district kinangelam ki bala banjur halor ke jingkta jong ketai ke jaka theh ñuit ki gentup yau ba Erwin Sutenga Wayne ke Muktiar Bapau ke Jilla u General Secretary ke Riboy Dorbar u ba JS Shadam u President ke RBYF ba Bipul thank you bat kinong mikmat jong karaj madan kerdem ka jing hola ke jongi ka riban sawah haka jing thok balai ka projek layak upah nanot panong kita ke projek layak upah ke airport ka jinay kat no nang ni kakar kilometer kani ka anjong ka sorkar India ko ong kamdei bandong hapo ka 4 kilometer na po ke airport mayaban hanga jong kapor ka ong ba sanspa arspa meter na ka highway nagi jakasa ki beriu nagi jaka ki public park ba ki water supply well but 4 kilometer na ke airport kan 4 kilometer sagaway ka jaka berat ñuit ka jaka theh ñuit ka dei bandong hapo 4 kilometer na sorsulo kano kilometer na silong hangem de sobong sabusan kilometer hado antay kan po isan po hado ite yang Mawlwai kesorkar kamla pengkeni di aing gitu halor gini ginong rem kan yang rasul jong paidbah kabalai laong management of this in hilly areas as per the new rules kat kung gini ki aing tumay batao kesorkar India construction of landfills on hills shall be avoided. Kumbek pansna jong lo. Dalam nang keting jaka lo. Ke kumba ong ibabu Vincent mana? Kirang basnong kidai ban wenno ya ka MOC la ni ka no objection ki jong ki namar mangi paidbah mata kaski ni object halor kanong rim jong ka ai. Nim ai mangi ka objection sa bingkit. Ka Riboy Dorbar, ka Eastern Riboy Development Council Kaladawa, Bandon ka Civil Subdivision Patar Kaba, Umsning, ban Habherembo. Kiong ba kami ka project kanong ispa krur. Dayon, ispa krur. Tangga ba jaka hanen ya syong ya kenya si pangla ken si po tengkar mut bakan ai sorkar. Hadin musim tuba luda. Igi try jaka si po tengkar square foot. Anak hen tengah ngalado experience kali. Kan poy lakum no hapo santo ba sispa krur kinyo. Nanti igi try jaka kan no kinyo. Cuma ya kan sama ki kepak. Apa kira tu dari sisa. Yo let's say you try jaka san pula. Haga plau buat lodar pada di Mawphor. Nalor kata kami tang kata. Buat lada sim ke sorkar. Ya kan ni jaka. Lada kampan don kam ya kan ni ya ka projek bakasim. Ki paidbah gidang don ka hok pandawai ka pisah. Halor ke jaka lada ki dia so. Ki paidbah gidong ka hok bakin yo ya ka pisah mendai tadi itu ditra jaka. Kibarep bariang di bawah kami kau umpi kami yo itu kisah Henry kumalong mata pihak kuat kata kasbay rupa ke bomhok pikwa kata kasbay rupa ke bomhok tak ada kasur macam nyamtre
Nomor balay. Kapisa ke pekin pelut ya kan ñuit kan dia ya kan cebok kan ceban kan jimpang dagi spa kru balai ya kan cebok kapisa human right pilai teli civil subdivision namar hakan ni kapor kabak len syap kan ni klam covid ini ki ong pei wa da jan ho dalam ki khap patang ya ki kamera ki para kim la ban keduk ya ki kseu kena jong namar ki ki yo pang namar beli ngai trot dalam dana Pengidon kami mereka sorkar ke kamjan supaya ba ke governance kata ke baki ongkar kom sensar supaya ba don kami ba ke civil subdivision kan don hangte habai rembong dainam daina tengah terpak kumba ong ubabu solait mana respected chief minister, bring your administration closer to the people. Give them a civil subdivision that will serve their needs for this pandemic and the next pandemic. Naman ki pandemic kinangwan. To be very crude, don't throw the shit of Shillong. Simple. What one bread ya kan ñuit kan dia, what one bread ya kan jimpang. Kawan sila ka social impact assessment ban kali. Kumno ka kita kani ka project ya kini. Nong sok senang bagi para macam. Kata kapan kau ayah kali ka ante koridor ke sini beriu sah. Kumno ka kita ya dia. Hari yang solusi ban ong bahaka tu ka public hearing ka bagi bu ha Mawlwai. Dia na bikam yola ban ong ngimtre. Dia na kata kalat ban le hentai ban ong ngimtre. Hangtala pakai lupai ka an bat ni don kam kumba ong babu binsan mana ni hapan api dia kata sa udah betul so busy nalor kata ketika jaka kumba ngasutu kadai ka jaka kabadon ka jaka rep kadon ka jaka umbang undi kadon ka cloud bat hangne hapok ka ni ka an ke LARR Act kat arja kat lai. Na om lupa dia ka jaka rep kamtam ka jaka berpenman Mbet man kata. Deno babu. Mbet man kata. Hande ka sorkar ka le benda. Kale buri kata. Kale sop. Namar kumba ong gato ka jingrai mane. Habala jur ka sbai lupa. Ka klet lot ni ginong rem jo ka jai bangriu. Kelet non dia ka hok ka jong pai ba halar ka indo ka siap. Kelet lot kamtam ya ka lawai jong kini bidangret. Ya ka lawai ka paten ka bompak. Na puli ya ka ni ka ba ki ong bawanra utaw ba lodar ha. Kata ka sanitary landfill. Anda nga puli kani ka larong defective lupa. Namar balay kata sekawai ka an pate. Kata kadai ka solid waste management rules arjar kamri. Habang nga puli kani ka kot bagi sampai ba ka rule ka bagi padon ka mundi kani ka rule arjar. Kani yang ni kita solid waste management and handling rules arjar. Kadba kaibag ka sarkar ka hukum. The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently notified the new Solid Waste Management Rules 2016. These will replace the Municipal Solid Waste Management and Handling Rules arja. Kala replace ya kini ay. Kala lebiak ka sarkar MDA ka perangkam na kaan ka pala yap pan lebor ya ki hangi. Tak kadau kadon rim menta banyale dakabat sisa. Bagi Pyrshah ia kajing pu jeng sarkar banbu ia kajaka ñuit hapo kam slong Mawlwai. Ia kani kajing pu ngimsem lah rai kensan au kapratri ku Januari 2004 hendenadu usam 2000 kanyo
kabana kalian ke sorkar kalau jikmu banwat jaka hadi khan boy nadu kitu Islam ajar khanyo ngira penpawi ke Pyrshah hadi tu ki agent di bawah ni kenduk yang ni dah kajingmu bawang banginam Pyrshah ya kajingmu jumpi banwat jaka haga khan haki dong haga distrik riboy distrik ngilayau kenduk ya ginong yang Islam ni penpawi ke jingman itu Islam bau presiden jungi dapo kemawati circle ubaderu urang basong ke basong mau dengan haghan mawati ulah pensau sengi kinoelam keseng tibakli du bangka jingmu ke sorkar kalau menbu ya kata ka jaka ñuit habok ke senong jongu banyak kali yang jongu ulaong baimat ba lada ka RWF kam Pyrshah ngiru nyim Pyrshah Henry kayat kenting ke pengilakran seki kalau bengi ke RWF nginomlah berpriang baka riboy kalong ke dustbin jong kiwe pat ki distrik ki barang hapok ke jela ke jungi kaju ya kasur hapa ngiyo gintip no nadu wajar nyo ngirai kane kata hande ngintip ba kadon ke eke salandak pat kajing temu jong kita ki ajen bat ki noyam sokar ban le pat ki kran sakithan mawati nari pat ki tho etar pendit pendiang pat hapok ke selong Mawlwai jong karat maran kerden ngimpoy kenmau ban ngimpoy perkhat ba kajing temu jong kini kalong om hang theh mawati kalong tang bandai bat jika main jong kinong yalam seng nari boy distrik ba kinong kenmau ya kathan rat maran kerden hene ki pele jingmut baik sapok mawati long gombayu 3% bangkit pat babaro kilenti jong kaan kata kalan aku sisana la pendap hapok kani ke jeka ngamla ban mundur ba kata ka kilala pelak ya kata ka SIA ke bationg nidang imuktiar ni nyosol sibit ha ka bini kene ka social impact assessment ngamtip kilala NM hande kila poin no sadu ke public hearing ka bationg bangila debru ke public hearing stang ban siwi ke pisa yang kitrai jeka jong kate ke Mawlwai banle no pat ya kani ka jaka ñuit jong ka khan is kasihil bakari boy district lalang yung ñuit jong para ri kijungi para jagdulu kijungi lese na kaliang jonga kumu presiden du RWF ngan kamsting bangan Pyrshah hande ngatip hasor sulong ladap di mendarut lalang ipay ya kayo kentang jungi kayo du kabangampoy kan mau bakat kayo kentang jong bring nyo trek newscom ladap ki mendar